Start kreće. Začin u svojoj poziciji iza njega. Na 8 grla. Zastavica je pala, puštena je trka broj 7 danas, Sagrotek deo Sombor, trči se za nagradni fond od 100.000 dinara. Flower Darling, grlo sa broj 2 zbog dugog galopa diskvalifikovano, dakle grlo broj 2 Flower Darling sa Borisom Kičanovićem diskvalifikovano. Ali dobro. Još jedno obaveštenje za Borisa Kičanovića da je grlo broj 2 Flower Darling diskvalifikovano, a na veću poziciju protiva Ključa. Pozicija broj 2 poziciji broj 3 Stanley. Filip Šak povećava prednost u odnosu na svoju konkurenciju i samovoljenu viziju kontrapravac. Broj 6 Paladino isključeno zbog drugog galopa, Paladino diskvalifikovan. Filip Šak se sada neprekosluje na poziciji broj 1. Broj 1 Audi Griff. Audi Griff diskvalifikacija zbog nečistog kasa. Audi Griff diskvalifikacija zbog nečistog kasa. Sledi borba za poziciju broj 1 između Filip Šaka i Stanleya. Čujemo zvono koje označava završnik na 100 metara. Bilo želi da dođe do vodeće pozicije Vladimir sa Borisom Novićem. Vidimo koga ćemo prolaziti za pobednika Borisa broj 3 Filip Šak. Petica i 9 tu ćemo vidjeti na